se bomo naučili novo pesmico Jesensko listje. V tej pesmici je tudi ton B, ki se ga bomo sedaj tudi naučili. Pa poglejmo, kako primemo ton B. Tako zaigramo ton B. V tej pesmici imamo tudi ton B. Tukaj imamo označen nižaj za B. Znaš poiskati ton B? Tukaj je. In tukaj. Sedaj pa najprej preberi note. C, F, 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 E, F, E, C, F, G, A, B, A, G, C, F, 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 E, F, E, C, C, B, A, G, F. V tej pesmici imamo četrtinke, polovinko, ki traja 2 dobi, polovinko s piko, ki traja 3 dobe. Tukaj pa imamo četrtinko s piko, ta traja 1 dobo in pol. Poslušaj še enkrat, kako zaigramo ta takt. Tako. Najbolje bo, da se pesmico naučiš po delčkih. Najprej vadi samo prvo vrstico. Ko ti bo ta dobro šla, se nauči še drugo vrstico. Na koncu pa ponavljaj celo pesmico.